Ahe, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, namhlanje le Ben Mayengani the president. Yes, he suka kule ka the iTunes man. Now singo Mr. Post. Already updated ko singo Mr. Post isuke ka number 1 ele ka number 2. Mara okay check la vele vele. Ku that update ngam showing very very ku loko singo Mr. Post Africa asuka ayaka position number 2 la ifike ibona ku Ben Mayengani sa asuka even further more ayaka number 4 as you can see kwala leswi a swi fike swi endlisa xona ne loko se tlhela vele vele ya cheka le ka South Africa iTunes top albums as we speak 5 year leswi update 5 year leyi a swi na 10 minutes ni fika hi kuma ku murhanga phanda sweswi langutisa languta ku endleka yini la guys wona mzumela mbona ku endleka yini la fast a endleni fast mi ta swona la ku endleka yini swi website leyi no va ku na mali nkarhi wun'wana va yi tata ngota advertisement swi ndla ku kota ku mfaka as you can see lo fika hi cheka live hi kuma ku le the post lo ile ka number 2 la mangwana lo the post ile ka number 2 ya mara murhanga phanda hi lexi xigonyi se xi na -2 a xa ha na -3 meaning se xigonyi ni fike xi overtake na Nicki Minaj so Ben Mayengani walo ile ndaka ina hosi ngo Mr. Post straight so leswi it's a huge problem for the post because swi nga affect ku like in terms of algorithm ya voya leyi nga kwala loko swi dita loko Ben Mayengani a ri lana hi mukuma ku se yi loko push na ehenhla ti nga fika ti kokelana ndhamu kuma ku se swi tika ku hosi ngo Mr. Post a tlhela ka number 1 because leswi swi lavekaka sweswi se a hi tivi ku swi tandlisa ku yini ku la ntiyiso hi ta vona swo ku swi tandlisa ku yini la ku tlhogoliwa na Taylor Swift so loko Taylor Swift la o ka nga vi na power ngopfu maybe a nga tlha a susiwa even then se ku tlhela murhanga phanda na Ben Mayengani mara hi leti Ben Mayengani nhlana no hosi ngo Mr. Post ku loko tikeni swinete loko vuyeni and yo loko Ben Mayengani overtake Mr. Post ku ta va ku ri a huge problem so Mr. Post fans streaman or else ku ta va a problem ta hlekiwa ku hinda mpimo manje yes mi le ku hlekweni already mboni la obvious the position obvious but se swi nga tlhe swi va affecta even more so singo Mr. Post fike share the link swin'wana swa swilo leswi endliwa sweswo murhanga phanda na xo yi tshama yi ri ku share nyana la there and there the link and stuff like that because hey phela se ku loko tikeni murhanga phanda yi busy no if you once kwala hi hadle ku vuyeni so swi nga tlhe swi tikisa mhaka even more so ya ha kona ti le ku vuyeni by far we can see ku hosi ngo Mr. Post is losing on iTunes areds swilo a ni helo na ti-facts leswi nga ku humeleli phela minkarhi yin'we mi kuma as Master Tinzondo ra swilo leswi nga ku humeleli loko swi voni ku la esukeni a ku streamiwa ti-computer then of course Ben Mayengani president tlha tsala ku Mr. no talent ndlovu wa dyambom hayaya a xi le ku endleni murhanga phanda onge no swi vona leswi nga kona hayaya instead yo share the link hala hosi ngo Mr. Post ni vona yi poste account ya yona la kha yi ku yi kombisa ku the first lava account Mr. Post ka nkarhi wa sweswi a donation a swi twa a mi fike mi nga ri busy hi swona sweswo a mi fike mi va mi ri busy hikuva mi share link ya iTunes ku at least maybe a mi ta tlhe mi vuyela hi ku swi le a swi handli swona so ni twi na ku like a swi kahle swilo leswi vula swi nga swona ni twi na ku Mr. Post like it looks like he does not really necessarily care sort of twa swi na vuselfish nyana xikarhi phela swilo leswi a vava yes Mr. Post ta tlhela ntirhweni and vele a tlhelela vele ka swa ti-contracts a nga swona mara defense a handle hi swilo leswi nge swi twisa sweswo swi ta twa ku vava swinene i issue leyi nga ko yaleyo issue yena swi nge n'wi affect ta ri kule na swona mara defense ta kha twa ku because va hanyaka va ta ri ku hlekweni like ku ta ku ri panic lu kumba swinene leyi va nga ta va kha va yi experience man until za humesa the next album mara still swi mi ta kuma ku swi nge he na that much impact because i ta nga ha hlangana murhanga phanda unless no yo decide ku i ta tlhe yi n'wi landa again areds I voni hi tirha nga ku hopenga leswi swi lavaka hi leswa so leswi a hi swa vanhu vo create ti-fake account va rhuketela vanhu leswi i swa vavanuna vo helela leswi a hi swa n'wina mo pfa mi pfa mi xava timinete ku rhukete vanhu twana swi swa koho a hi swa vafana va
va ti-fake account leswi no xava ti-airtime ku lava ku ta twisa van'wana ku vava hi luya laha mlambolambo swo motivateka phela na hina patwini loko hi vona leswin'wana swa leswi hi swi navelaka motivate